Wagadizi wastamilifu ikao amjoridunga harmazi sananza za hizemba wa za matangazo ikaongizo zinji kwa leo nuban hodi hawa idio harmazi hatu ron afdali rikurubie waziri humedi msaidie mkalimani wahe sirkal shawajao le directeur de campagne wahe mouvance ili huja watekeleze se fikra za hao holiho de hawa ikao ishele warangosi kwa juzi harmazi hatu waziri. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Hawa namna ikaudi ya sherehe warangosi kwa juzi harmainsi rono afdalo jari moneni ili mtekeleze fikra za hanyu holiho dezajiri harmainsi Habari nji hadani ndo tekeleza mwono watanga wa ahli ya he wanashe watu ya undwane ajali jana ya itsandani ikao mjini mjihari ho hamahame abe hero umoyo ukaza nguzila riskitia kabisa kutaka ulinda zijiri hena mnaila hizo ndizo Mwenyezi Mungu yazao ukanga dua ukaya juzi maandamano yenu yadisa akaharuma fijo swafi mziwono mziaisho mara yote pia akaharuma fijo no muono kaya washindi wajiri mbamandano baina hao wakafanya maandamano na rejeshi hanamna ikao uskua juzi kabata mru ataukoza kabata mru yakoza hata mzima noze ngozi kanziro kabisa wapia ngozi wao waziona jana abati bio watoto wajuha ambao ndio familia nyumba ya waziri kao madeni mzidu wao uonga harma hifadhi ya GCHP na GCHP uoka na bunduki kwa doka na grenade lacrymogène maneti de hazea hao nduka waone zamana wanikiwa hifadhi ya kama mwanzo ya juru hilo lazima wa mezoni za kaza zijiri habati binabo amara sasa tena ndo wale hao mono watana zabili kama habaka ya zinu nongo za nyumeni au kajala zimu au zo sinongo za lazima zijiri ngadwa kama ndio hama mashindano ya voti ya lazima ngabo ya shinda ikawa ndio mavoti ngabo ya shinda na shindo wakati warufu wafikiana waelewana zinongozi zao shaglabu unu hena wakati botoka mashindano yayo yokaya mimi tihibiwa sasa na umba mara wendaba dara mangero de phenomenon mondial zatabisha ndabokaya wandu izo raona ama wafanyia mpango wa utemharbat karma eti zinongoza zajiri nusina uko wandu wafanya maandamano sharielewa wakanga wandu warengwa neze mbawa za hifadhi warenge washindi wahundu ushahidi ukawa wandu wakaupishi wa shaula wandu wakaunikiwa mapesa atoma shashi na wote na wajawa rumilwa odera ya ukaya wandu wamenye ndongoza serikali wandu watu habaza hatunda sinao sha watia hasara enti yao shawajao hata zinduza wana binafsi wame hiyo ndio raona uzito wakati kao wanzinu vote hakika huo kama uhibiwa muambuka uhibiwa boyo kirishanga mhala mshtaki ewe raia hena usiku hena zihundao watujua ndio mahakama ndio shtaki izbani leo bungwa siasa utohenda wenda washtaki wa mahakama sha wanze urumie wana hususan wana watiti wati harma hasa waoleo wabehawa mihono atanga bahari ngo harma opposition huwafati waho wana yebanu ngabo mzima dawo yakanda yena harma zanongo zino hawa kansoma lahoni hao mewa sheleo mzee wangu mnamrehemu mlaze vandu bajema malati fanya azmi na yemba basi jusu ekaza nongo zinungizo zikaukaya wakati huo jokiruka akazipanga wakati armaze lazima shahuju hawa sihi armaze nongo wakarmaze za manifestation watundu doka hapo lasinao shawanu wajua leo ambao okaya homi unatanga wonsi pia wabaki mudali hao waransi watoto wao ndio wakafanya za nongo hizo na hususan wapuse waambiokana wende warohitswa madhamana wa serikali
na mimi tsaviwazo karuzinji banu kamdontilwa mro ndontilwa mro wanahangu wadilo mahala wasomao wadada wa ulwawa mimi zoka zani hafilisha hakusha hitwa kama mimi ya mjokaya mimi imishi umbe uskunda umba yawe yani umba mujono swa duka hundeke kama mjoko urengwa harumazinu yobo yorizo mizu ya kusudi ya shama bukaya kitsiva maana okaya waongozi wa siasa wadwambia watoto ukana mwene malaho ya wanu fulani na fulani mwende mwawatie mro mwende banga mjokunda mapesa iho nga mjoka uhunda na ngewa jahun kwa dajo hunda nongo ekati mtanga na sima labda jua saidia mbabi labda tujua shama bukaya yotsikiva maana anu ala kulli hal lazima tazambe au beno ukaya zinu ziviri shada hunungazija ba ni kazi vile hunungazija ya huma hala fulani ba rijuwe za kautsawe mana zavira hakumoroni dokaya ziuse serikali kejawa kawatafanya kudeta kairiri ramblane yao ani wanashe watu mwambie ukaya serikali kejawa kawatafanya shiha kudeta hata wana serikali ngiyo yabo serikali ngiyo yabo harumu jimlifua hayo sima ministre de serikali ani yabo ngabo president ngabo gouvernement ngabo kuru za justice ngabo kuru ngabo bajeshi ngabo etc serikali ngiyo yabo kawaja rende hakudeta donc rango serikali ngiyo yabo abo mndu atishangaye irumia ze sulaha esharia shawanika watikushanga varma ngo hizo nabo yote yauti mashangaza wakata wa shindano nao ngende wakarmezi zinuzi wa hundu hizo ndizo watukojofanya na hizo wazifanya kwa baadhi ya wakaya harmezi riono zijiri hizo leo ti marhandani zijiri harmezi etiatu donc serikali ndio yabo kabati kudeta yajiri sha zinuzi vile hunungazija ngao mahalai ojuma moroni na babitanda wandu wabaya iyo ngambaliao ukabati mndu yamwambia nukaya ngawajuka heda wandu ndio wajusi yabunga tewa wandu harma uziro ngatewa wandu harma uziro ba kwezi wanashe watu maruma harma msafara huo kamjifikiria mafikiro ya mzaani ukaya yabunga mwatewa harma bana bure ukakabati mndu ndio ajuse bwe najuka hiyo ataskwa jona masula na bo tumavuzo amana yanu ngati lozi baridi niko rifanya voti ngabo taratibu za kisharia za Uvira na mimi mrudini hakikisha banu ekando pando wa hatu si hakika katina hata batafauti kaleo Cour supreme wedo abaka Azali Asumani kajahura ujoreje mitsuje mimi amjoreje banu nihojiwa ba na mawenino mana hadunga batoreje katina hata tofauti rilinde maheja obatu jipanga okayode helensinu esa jipanga rangu wakati marehemu Johari haja mwezi ni mabadiliko ngafanyishao hasiasa havoti ni mabadiliko yafanyisha kudeta wakati huo kwa zaliwa ifanya shawafanya heza ajiri ya ukaya nzuani wa kutua hata wade wajuhunda baunono babi rireje harma voti toke kabaulu ya Cour constitutionnelle ya Cour supreme wana bakar jahunda ena mtu mtureje kwa haya na hiyo ndi shaka zao yokaya ebanu wananyasi wanurwano na wanyiwe meza nyumba lonizo wazanidio hopo wanuka wajawarifu wartemro sisikano ngaroka baongoona shakano poramba mndu nende atemro ambazo nyumba zao ukangaroka hena mzima ngena ngarijua ngariranonizo ngaronao baba za magari ngwaona mimi sabati ubiswaga ngawe yabo myao begarlangu ngilo yabo na serikali ngilo yabo shongoona bao yeheli wafikiroka waona wachufumo okadelwa baba wao wona hii ebanu domino tsino mjufumo kwa ujufumo mjo utsotsa fanorogo sifanyeze nogozinu ngari menyawe ihora nzorende akaba deheli na hamba ekavoti ensinu abahera de champion Pensa komori, rende champion. Ekatamba baadhi za nongonga zikozao. Vanu ndukari data zevoti za uraisi, zehija, nge mdaja mbe
mwanzo yake kandida ya wakati huo ya wesa ujishindi azali 2019 bwa votewa ini hali hatuambo kama nzo wadoka manda mbili amwene isiwa by 2019 bwa votewa la ngu 2019 ani sojipanda armaze votisi ani sojipanda yune mane kao kuna unda maadamu hao ndo zero kuna unda maadamu hao ndo zero paske ani sojipanga aparti hazi balnabali espanyol harma yensi chakuna doli data et dakika mwisho uje tuambeka mwanzo kunde vote bon maintenant min sujua ngamina za resultats za hatu eheli wari voti ngarendawo okuruson pia kama kwa benze abandi heli wazungwani ngo hamba kilo meyo gani bwana waziri umsaje kaunji ya usiku wa juzi wa Suleiman ngam parsao tuma kayazandisa heze nchaguzi kao zitolo neseni hodi andikao warengwa msakango gendarmerie ngo shindi wao swala la bidi imemparsa wandu kao kama kandida wakama acteur wa hoteleza nozi wanu sisi wandu wa siasa si wanalize zitendo sijao wananyasi le 9 wa paroa Komoro wa sihe munziani onduko dasiha shale 9 abura hanu kwa javoti kawata tamdu ya siha ngam ontujo ngam na bakari wa kando 20 wala ulanda hobe hunu wala building ministère de l'éducation numoroni chamoroni ba encore une fois tinzuani wala timwali na wala ndoka wasiya wala pia chakwa dasiha le 9 Rija le 14 tufanya ze vote les résultats de la stola le 15 votasi rawala wenda harma ze vote rawala watuenda harma ze vote waonana wa habarwani namna hiyo kwenye majournalist mwa sija wala barwani na wala watanga na makandida pia waonana yani ifasiriri ni kawa yabo hindi hama wanu waishiliana ukanyina mwendema na mwendana maze vote ekazi kirindizo sisi ngariziremao ekakadakire kamwe halmaze vote abonga ndo shidariro hore wala wandu warivoti rifanye maandamano rito na hizo zihakikishia mabambi amfikiruka bambi hanyo mtujua kati ndani wandaji amonokanga mwana mzima ya directeur de campagne yakahojiwa botasi ya Hello 15 kanja wala yakahojiwa botasi ya Hello 15 ya hamba ukabanunga sina plan ya kaanzi musnad ya kaanzi na disao zinu kawadajwa na saya na za saya na mkera tinsimambia niyo zote pia ngabona wasaya tawa ya parihani hazena ukaze ngondi zo na hadarinde namdaila wanru wa baezenzia wacheze pinemro twabidi wanru wa usemiri wa jazar maensi twararu hari ekomori pia wateshele moroni wahobowe president Azali bon twararu yo misala jana leo mwanao alhamdulillah wakomor hamara asaten kwa jadunga za fikira hizo bon hizo ngaziri yao amani hili namwambia niba ukamwandu wa aretewa na wandu aretewa wahundika ukaya wakana mapesa to mashashi ngwatibo pia weniko watoto wao amwandu wa aretewa ngabwandu wengi wahundika mapesa wahamba wakubali yokaya mapesa anu wanikiwa ili wasaidie za ngozino zende kule donc hapa ukaya ngabo muunganyo no wananyasika wako shirana na harmaze voti yukabatsunwa la hiyo wakatena ikarendo angalia uwenji riwarambu wao ukaya ngo harmaze ngozino chondo kangabo kandida mzima waili wada wararu waruwa hao waheze partiza hao wanu heze partiza hao donc karna ujarabe ukaya kwa jazijua na mrungu sisi ngar aminio kawazijua wazifikiri ukaya endena mna hiyo eka kwa jahunda wanu kwa josi hamasa ma
zenzia wabaye waritowe harmwezi yabo d'ailleurs amwesheleo tena manama ndio swami ya haba ya mwambia nyinyi wa journalist manama ikao yeye mwana siasa wajao amwambia nukaya rais wa 14 ndio kaya rais wa hensi kanamwambia ndazana watu mzima ambao wa siasa ambaye hizo kaya rais wa 14 mumfikirio ndio kaya rais wa hensi donc nazila wakaba kama nukavote wapanga ngo joskuila wakanza wa test de neuf que jakiri wamengaona les résultats alafuti lione namna hiyo sasa jazia hapo watora mapesa atoa shashi yende ikahajiri watoto watoa shashi iwaajiri watoto watoa shashi ikawa bahatimbi kama mtu ndatena ngabo baadhi wa kamaore na ngamjua uzo wakofanya hivyo ngabo baadhi wa kamaore waajiriwa ili wafanye zitendo zile غرمو كثير وسودي انه كم تفكير مهدي بين هذا الجانب زومبيلي هاو تايا بزما يا هينسي هاونغا مونو كانغو نافوتي ngamzingarao ila wame nyinyi kamtujua kara isazali na uhale yodi haza hai sudo tsa hadisi kajazia atajana leo na sakana kama mahadisi ufanyishia hata ka problemu kama fanya mahadisi yo dhamana ya kiserikali yo dhamana ya hao yuko kabisa ta problemu upande huo kama ndu wa hadisi shanga hadisi wengine ndio harumavoti lazima rishilie hizo ikuru ambao kama habenze rirejei haruma imani ya kidemokrasi ya ukaya yojuhunda rikubaluka ngabo ya hunda alafu ya tuhunda ya jukabo mwendo ya jipange ya linde sukundaji d'ailleurs ngabo voti zizo karibu zifotezema depuis 2025 on zongizo karibu ni mamera na yoyezi wajao eka mdunge parti au mdunge personnalité politique yojua ukabo hahundua zokiri nezo zikiri deja harma azali ya assemblée ya handani ya azali hashindwa akana madepite mfukare bahi harumwambise wana 33 wakati huu akana mfukare bahi hashindwa magouverneur sana kashindwa wakati huu donc zivoti hizo des rythmes de maisha ya kidemokrasi donc ungasijao waziri wakati wa sheria wa tarehe 15 mwanezi tunda zinu za disore narmains mjishangaza mkauzilinda au mfikiri namna wanu kadamba kaida nilamvu mahingu rikahambiwa na orishano nao kaya ndazinamwambia ni banu wasamwa ambao kabo na mlemna kuwa hanyu bayana 14 zona bukamnoka sio alaja urishia hiyo mo sharto fikiri kangwa josi hawo shata wala waona ukayo wa kumori kwa jawaishi ya le 9 wende waajiri mubeni banu wende waajiri watoto wawatia harumaze hasara hizo maana madeli mjua otsi washashi hata wa warengwa na mzijua ndo warengwa les gendarmerie waweji ono deja disa hondaze telefoni ba yoka riwa bawo kwa jaka nge warengwaje ono hondaze telefoni ba ukawalana tora bawo kajaka warengwaje bo ronse ze enquête zifanyishie na tukao kajaka shayaka wobo badroka shawanu waajiriwa na wao walisofunguo wa waruma ukanga wandu wa waruma ukakoja ndio wazifanye basi na ukaya wahunde embabia hao hususan shahulano wakaushihunda na mapesa urumia na ndongoza sawa kuziparisa werumia onraishi subiriza hiza mwainzi ejuma leo ino zenziaza nisugulihaniha wando wandisoreje mu mamala ngamwelewa kabano zenongosa zihisabano hawangani natarajia bazo sisi dhamana hatu ndokaya wake amani harmainzi yabo haina usiku yuhazi ya ufanya ili amani idumu harmainzi yaonge hazi ya amani kejohendelea akaya ngarjua tena ka harmanzi inunsi hamaziungo ziungo zoka unono zijaza mbade abonge kanabjwa rabyo ka ribono
karna kwa wade ashe gasibanu ngartundao ngarfanyana za kufanya wade usireje washahidu rajo weha risala hii hususan weha de mashababi wanu wakarumilwa mazeno ngozino mwanzo tujuru watoto warumilwa wajoka izo ndabo wenge wanu wawarumao wao wandu wakweli wajoro hapanunga wakawatataya au mtujua wanu wabanda buzini tamimi tsambati tsatsa nunga mtona wanu tsatsa ba bona anga wata sha wajoroha wabalie mamilita wa hao ndio wafanye maandamano sha kamgwa benzi sisi wanafanya siasa ngarelewa nao ndondoka ya wanu maudu ye turnantinu ngaendao mzuani besema na zajiri hun ukabesende de turnanti habili ya lunga banu besende ya nzuani alafu baadhi ya hatumese zenongo hizo ngazi kabisha wabi harmasha hitwa sha na rekamini ukanga wanavodila saya na mashababi waangalie namna ya haki za hao za hazi na zadunga wanaweza kufanyishi hao batina uvira haruma hatua na za wandu wa siasa kao warongoza wa Komoro kadozinji wa watsawa Komoro wafanye hila wa Komoro wa haraya wasije wadoa rumia wao mashababi na watawe wa haraiza nongozinu kaya keti hakuka wao warumilwa nema wandu wa siasa wikao wao wakati muhao kwa jahima wawalilie za kizao ukange wakawalilia za kizao wajoneha batimana hao shakwa jobandaye aramaze nyumba za hapo marhaba barabara